Ake ngibingelele sanibonana noyingane zakwethu lobingelela unjoko ngibuya phansi le ndaweni yasenkadla emshisana. Cha ngane zakwethu. Ngaphandle nje kunibambezela ngiyazi ukuthi niyaphila enyakeni omusha kodwa ngifisa nje ukuphawula kancane kulolu datshanyana olukhona njengamanje. Oluthinta kakhulu indaba team lekaMaskandi. Olugcina ke oluveza umvuka Mkhize uSimomoza olugcina ke seluveza namagama ethu nabanyoza kwethu. Kufuna ngikusho lokhu ngaso sonke isikhathi asikuququmezeleni ubumbane nobunye nokuthandana nokubekezelelana noma ngabe kuthiwa kwesinye isikhathi izimo injani kodwa sikwazi lokho. Mina ke ngiyengqugquzela ukuthi ngaso sonke isikhathi akuzwane noma bethiwa sesigxobene kodwa azivuke kusasa futhi asingalali ukuze kube kusasa. Sithi masigxobene uma kuphola lento eyilukuluku engaphakathi sibone ukuthi sigxobane wrong kuphi siyilungise manje singaze silale nawo ngakusasa izigcina singenwa abantu beyikhulume wrong leyo nto ebese siyasixabanisa. So bafowethu kwenzeka ngalesa sikhathi inhloso ye-team kwakukubumbana koMaskandi ukuthi sibumbane sihlale sibumbene sifundane sazane njengabafowethu njengoba bayakwazi ukusiqoqa. Sagcina sesingifunda ukuthi hayi ubani umuntu onje uyakwata makunje sixolelane kube mnandi kube njalo nje njengasekhaya njengoba nisukenzele ningabafowethu kuyenza kube nenxushunxushu ezibakhona nikwebhane mangaboni ngasolinye futhi ke asidaliwe ngokufana. Omunye umuntu kuyenzeka kwenzeke into ayibone ngenye indlela omunye futhi ayibone ngenye indlela. So ke nganza kwethu nalo ucingo olungiphazamisayo ngithi bafowethu ngalokho ngifisa ukuthi enkulumeni kaMkhize akungabikho umuntu manje owayengekho lapha uthi ubani ukuthi okwakwenzeka lapha kwakwenzeka out of ama emotions bafowethu. Wonke umuntu wayekwatile i-team sidliwe kunzima kwamukela ukuthi sidliwe. Indlela ke inhliziyo zethu esidale ngazo kayifani. Ziningi izinto ezenzeka lapha kodwa engeke namhlanje ngithi ubani wayekhuluma ukuthi noma wayenza ukuthi ngoba nakho ukuthi into eyayenza yonke le yanto kwakwama emotions wonke umuntu wayekwatile ngendlela ayekwate ngayo kodwa ukucasuka kwethu kasifani. Ukucasuka kanjoko ngeze kufane nokucasuka uAngelo V. Ukucasuka kaAngelo V ngeke kufane nokucasuka kaJaiva. Ukucasuka kaJaiva ngeke kufane nokucasuka mhlambe kaGatsheni. Sehlukene singabantu sizelwe sehlukene bafowethu. Besiyimbumba thina sizingane zawone sizandawonye sibambene sithandana. Ngisho ke ekhaya kini kuyaxatshana. Okwenzeka lapha abafowethu ngifisa ukuvikela amasayidi onke. Ngifisa ukuthi kungabikho umuntu ongathi uzothuka uSimomoza. Kungabikho futhi umuntu ozothi mina into encane angisamfuni kwasha kwacima ukwazi angisamfuni kwasha kwacima kunje. Okwakwenzeka lapha kwakwenzeka kithi sizinsizwa futhi kuukuthi sasikwatile sicasukelene ngendlela okwakwenzeke ngayo. Yebo khona kwabakhona ukukhuluma ngeke ngufihle lokho njengoba ekubekile uMkhize kwakukhona ukukhuluma futhi kwakukhulu kodwa emveni kwalokho sakwazi ukuyithinta sibone ukuthi nakho la shayisa khona ngoba inhloso nqa ngiyaleyanto kwakukubumbana. Ukubumbana ke kwenza ukuthi nifundane nazane ukuthi hayi ubani nenhliziyo encane makufikana ezinye izinto mazenzeka yena akakwazi ukuyithatha ayihandlishe kalula. So ngalokho ngizama ukuthini bafowethu phezulu khona konke sekuvelile akukho engizothi mina ngithi uSimomoza la ukhuluma iphutha because siyazi tonke sasikhona changing room ukuthi kwanzeka izinto eziningi bafowethu ezabaningi kakhulu nokwazi nje beveza ngisho into eyithinta neibhamu nokuthinteka kuningi kwenzeka bafowethu okwakwenzeka. Ngicabanga ukuthi kokuningi ukuthinteka kwakubheke kimi mina ngizange ngiphume nakho ngithi ubani mhlambe uthatha isibhamu ngoba bethu uzama uthatha isibhamu ingoba mhlambe lo muntu bese ngangifuni mhlambe ufuna ukungibulala kodwa kwakwama emotions amanye ayidala ukuthi mhlambe omunye akwate ngalendlela ukuthi mzambe uzama ukuthusa ngoba sase sikhombana ngeminwe. So ke bafowethu ngizama ke nami ngangizama ukukhuza ukuthi uma kuxatshana ekhaya
abanye izinto bayibona ngendlela kodwa afuna kube khona phela abakwazi ukukhuza ukubona ukuthi ayi lento eyenzeka ayikho right, asikhuzeni la kanje ukuze into ethi iqhubeke iye phambili. So ke engangikwenza kwakuyilokho mina ukuthi ngangizama ukukhuza nabanye ozakwethu ababekhuza. So ke kushuthi mhlambe ekukhuzeni kwethu kwabanye ozakwethu futhi babefisa ukuthi ngabe mhlambe siyahamba siyoqhubeka sikwazi ukungena kwi-tournament, hayi ukuthi ngoba kwakunengxabano yayithi ingoba singezwani thina, kodwa awuzakwethu abanye babengakuzwa lokho, babengakuzwa ngoba bayefuna ukuthi sibuyele kwi-tournament sibe sedliwe siphinde siqhubeke sibe yilungu, indlela ukuthi sidliwe kuthiwa sirojiwe. So ke kwakuyilokho bafowethu, ngizama ukuthi ngalamazwi bafowethu ngiyacela ngayo yonke indlela simprotecte uZondi, ngoba futhi ngiyazi ukuthi noMkhize uyabekhuluma umuntu kwevela odalekile unje, njengoba ngisho ngithi ufuna siprotect uZondi siphinde siprotect uMkhize. uMkhize umuntu ngamfunda ukuthi mangihleli naye umuntu okwazi ukukhuluma noma yena akwazi ukufihla, akakhuluma amanga kodwa akakwazi ukufihla. uZondi naye unendlela adaleke ngayo, uyabo, umuntu right kakhulu, ukwati ululu kwati kodwa futhi ululu ukuxola futhi khona manje uyakwazi ukubona iphutha. So ke bafowethu kukhona konke esakwenza, ngikhuluma lo ngegama lakhe ngoba seliminishine kakhulu, ngiyafisa usimvikele umuntu encane, umuntu encane unjengathi sonke umfowethu, okwakwenzeka lapha akekho kwakwenzeka kuye ngoba ethi unenkinga nobani, kodwa mfowethu kwenzeka lapho kwama emotions aye lapho aye high kuona wonke umuntu, kodwa sasidila nawo ngendlela engafani. So ke bafowethu ngiyafisa ukuthi nikwazi niqonde ukuthi mina nje okwenzeka kimi ngoba mina ngaba yimeni ngagcina ngiyimeni character, angisho ukuthi kwenza abantu baningi abafowethu abangivukela ngoba ngangikhuza. Ngeke ngithi into encane, ngeke ngithi mhlambe uluve, ngeke ngithi mhlambe ukwazi, ngeke ngithi mhlambe engabusomntwana, engabe ngithi cha, kodwa nga understand ukuthi kubafowethu esasiphambana nabo ngendlela sasiphanjaniswa imbono ukuthi mina ngibona kanje lo ubona kanje, akukho kunye. Sasiphanjaniswa umbono nje ukuthi bona bafisa ukuthi ngabe siyaqhubeka, thina sithi bafowethu ayingabulawa lento, asivumeleni ukuthi idliwe. Ilokho nje into eyayenza ukuthi kube ngazathi ke sesinenkulumo mpikiswano. Inkulumo mpikiswano kusho ukuthi nemoya yake iphezulu, asamukeli kaloko ukuthi idliwe, ngoba masikandi niyasazi sinenkani ngisho emculweni, asifuni ukwehlulwa amanye amajandra emculweni. Ngakho ubona izigaba lika masikandi liphezulu kanga uma kuphuma ama-album ahlale eshisa ngaso kwesikhathi cause kwi-competition asifuni lento ekuthiwa ukwehluleka. Ngisho ngangena ingoma amasikandi ingoma enhlukanisa unyaka, umasikandi nabalandeli bawo bayalo. So ke bafowethu umuntu encane ungowethu, ngiyacela simvikele ngayo yonke indlela, angabikho umuntu ozomthuka uzokwenza umsebenzi wakhe manje. Okwenzeka lapha mfowethu wedlula, sedlula lapho, into esedlula ayisekho kuyona, sedlula nje, saphuma saphela kuyona. Ngicela simvikele bafowethu, yekani ukuthuka abaculi benu, nimane abalandeli bamasikandi, protectani into yene niyikhande nina, sikhandwe yini, asikwazi ukuphinde sibulawe yini, noma bethiwa sekuveleni ke ngaleso sikhathi okwenzeka ngaleso sikhathi sakwazi ukukulungisa thina sikumanage, sedlule kukho, ngoba hayi ukuthi khona wayizonda omunye akaze sizondane thina siyathandana, kodwa kwakungaboni ngasolinye ngaleso sikhathi sihlukene ngembono ngento eyayenzeka. Siprotective futhi uMkhize, akekho ufuna ukuthi uMkhize ukuthi ngoba ngithi ngizothi uMkhize ukhulumile, inhliziyo zabantu kayifana, abantu babona izinto ngendlela engafani. Akukho ngamanga ngizothi ukhuluma amanga wathi, kodwa noma bengafanele vele public, kodwa sikisidingo sokumthuka ngoba abanye abantu abakwazi ukufihla ezinye izinto. Ngisho ekhaya uyathi makwenzeka izinto khona abangakwazi ukuyifihla, bahlale naso bayiveza. Mhlambe kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi mabeveza izinto kube ukuthi izona izinto ezolungisa izimo ebekade zikhona mhlambe, uyabona. So ke bafowethu ngizama ukuthi ngalendlela ngicela siprotectane, sivikelane namagama ethu bafowethu. Ngiyafisa ukuthi ukusuka manje uyaphambili ungathi mawuphawula ngalento noma ubeka umbono wakho, ubeka umbono ukuthi mhlambe kunomuntu ofuna umbuke kabi njengomuntu omubi noma ongekho right. Ama emotions ocasuka kawafani. Engikufundile ngifuna ukugcula kusenzo, usenzo uma ecasukile sometimes unama emotions are very high. Angazi ngizomchaza kanjani, bethiwa ngiyakwazi ukumchaza, kodwa futhi at the same time uyakwazi ukuxola manje. Uyayibona futhi yena kade ngitshela uyabona ukuthi useshayisile la, uyabo. So akukho mina konke okwenzakalayo, ngoba phela manihleli ndawonye niyafundana, konke okwenzakalayo kuza kwethu mina ngisuke ngathi ubani hayi vele ukwati le makunje kuyedlula futhi, kodwa ayikho into ethi bafowethu khona la mhlambe esake kwathiwa hayi sesibambene. Cha, yebo khona impho yaba phezulu,
ngalendlela okwenzeka ngayo kodwa okuningi mfowethu akusabalekile manje seyidlula lapho bafowethu seyidlula futhi asikho isidingo sokuthi sibuyele kukho ngicela bafowethu lento siyikhathe siyeke siyixoxe masiyixoxa kodwa kungabi ukuthi kunabantu sekuthiwa sekufuna becindezelwe kwasho wacima cho thina sakulungisa njengoba sikwazi ukusibona siyindawonye nje kwaba njalo kwaba ingxabano nje yasegroundini yingakho singakufaka ngapublic ingoba vele kwakuyinto eyayingathinta umculo sasingekho emculweni sasingekho ezitudo so ngoba into yayenzeka ikuphileni kwethu okunye kuseceleni kokudlala ibhola so sakwazi ukumanager lapho ukuthi hayi vela ama emotions siyayiphila kumnandi ibhola sasikhandela umnandi uma sekufika isikhathi sokuthi njengamanje sigwatele ngendlela sinembono ehlukene ngendlela ehlukene ngayo kodwa futhi sikwazi ukumanager lokho ngiyacela bafowethu ukuthi khona konke okwenzeka yebo imoya ayiphezulu thina kodwa sesikwazile ukuthi sakwamukela lokho sakulungisa siyisodwa sicela ukuthi abantu bafowethu behlisa imoya iphele lento singathukani siqhubeke siphile bafowethu sijabulisa abantu siculeni ngethemba futhi lokuthi ibhola nizophinde nisibone futhi ebholeni sinethemba ukuthi ibhola sophinde sikwazi ukulibuyisa ukukhombisa nini ukuthi mhlambe okwenzeka kodwa siyafisa ukuthi ubuhle nihlale njabula ngoba kwakumnandi ukusibona sibanga sibakhulu sigijima nisijabulele nihleke ngoba nathi bekusenza ukuthi sihlale sijabule lokho so ke bafowethu siyethemba ukuthi mhlambe ngelinye ilanga kuyolunga sikwazi ukuyilungisa lento yethu ngoba ayisekho kodwa ukuthi akaze mhlambe sigcile ekutheni sesiyalibuyisa manje ibhola ngiyethemba ukuthi bafowethu mhlambe kuyokwenzeka ukuthi gcine likwazile ukuthi libuye ne tournament siqhubeke sidlale kodwa bafowethu akekho umuntu ofanele azondwe amagama amlawo ngiyabonga kakhulu ngiyaxolisa bafowethu la mhlambe ngiphaphalaze khona ningixolele kodwa isimo sami sale video ukuthi asilungiseni ngabikho umuntu esimbuka kabi mfowethu sisupporteni uZondi uzokhipha album yakhe singamkhombi ngamagama akukho nje okurong mhlambe okukhona njengamanje nje ububone ephila nje siphila ngalendlela siphila ngayo siphila kanje labafowethu siya understand ukuthi umfowethu unje ubani nje futhi uma sikwathelene siyakwazi ukuyilungisa into siyiqede siyabonga bafowethu ngicela sedluleni kulento siyaxolisa uyongenza kwethu la wonekala khona entweni sontweni samosha singaboni ukuthi siyamosha nisixolele njalo nathi singabantu sinamaphutha akekho umuntu ongeyena umuntu wonke umuntu unamaphutha bafowethu singabaphutha siyaxolisa.